الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله الباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'tan sadaka al. Allah'ın mallarından sadaka al. Allah'ın mallarına şuna bir şey tartırsın. Bakılarsın. Hem Allah için dua kıl, dürüstlükte Allah için senin dua kılın. Allah için tanıştık bile. Hem dürüstlükte Allah Teala işitmişi hem bölüşü. Şuraya Allah'ın ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها وحتى حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Dürüstlükte Allah Teala farzlarını farz kıldı. Allah'ını mütemişe kaldırmaz. Hem şirklerді bilgilerde, şol şirklerden çıkmaz. Hem koyduğunuzda sizge haram kıldı. O haramlarını uzmağız. Hem koyduğunuz işlerde sizge rahmeti bilen tuttap kaldı, haram kılmadı. Hem Allah bunda izlemeyiz. Allah Teala farz etken emirlerini de süperge tiyiş. Farz kılan amellerini de süperge tiyiş Müslüman olarak. Hem şuların birisi o zekat türevi. Eğer de kişi malga yiyeyken, o vakitte Allah Teala bilgen maldan o muhtaçlara sadaka bilgen tiyiş, zekat çıkargan tiyiş yola bir mertebe. Hem Allah Teala bu mallarda o'zi rizqni o'zi tilaganicha belgili, o'zining hikmati bilan belgili, kimnidir boy ekan, kimnidir faqir ekan, ham shu boylar faqirlarga yordam etgan ishlar. Agar biz dunyoda faqirlarni ko'ramiz ekan, demak boylar zakatni shig'ab bitirmaylar degan so'z bo'ladi. Agarda butun boylar zakat sadaqasini bersalar, o vaqtda faqirlar bo'lmas edi. Chunki shunday hal bo'ldi-da, Umar radhiyallohu vaqtida, Ali radhiyallohu vaqtida, ya'ni Payg'ambar vafot bo'lgandan so'ng 15-20 yil o'tgandan so'ng butun musulmon qarzasi zakat sadaqasidan bo'ldi. Ham shu vaqtda musulmonlar orasida bir faqirlar da yo'q edi. Chunki butun kishi zakat to'lagan ham muhtojlarga yordam etgan bo'lgan. Ham albatta zakat ham boshqa dindan turib ibodat bo'lsin, Alloh taolo o'z hikmatlarini solgan shu ishga. Ham shulardan birisi zakat to'lov u kishining kishining dini tamom kamil bo'lganini ko'rsatadi. Chunki Payg'ambarimiz aytadi: "Inna tamama islamikum an tuaddu zakat amwalikum." Bir jamoat kelib so'ragan, kelgan Payg'ambarimiz yanında bu Allohga aytgan: "Sizni zakat to'lovingiz sizning islomning tamom bo'lganligingizni ko'rsatadi." Ya'ni sizning islom kamil ham yaxshi ekanini ko'rsatadi. Ham shu zakat sadaqasi kishini molga, aygirga qul bo'luvdan qo'rqindiradi. Chunki Payg'ambarimiz aytadi: "Ta'isa abdul dinar va abdul dirham." Baxtsizlikka erishdi dinar ham dirhamning qo'li. Ya'ni molga berilib, moldan ayrila olmagan kishi, shu mol deb itdan turgan, mol deb yotgan kishi, shu turda o'ylab yurgan kishi, u albatta sadaqa bera olmaydi. Chunki u so'ralmana ham sadaqa bermaydi, u endi harakatga ega bo'ladi, ham shu bilan Allohning
açığına düşer bunlar. Hem zekat, mallardan zekat tülev, ol mallarını üstüre hem nimet bile, şu bereket bile mallara, akidesice ol yük bulup durmayın, o mallar. Çünkü Hasan ibn Ali radıyallahu anh aytken, Hassina mualikum bi zekat ve davu mardakum bi sadakati ve istakbilu amvacel belai bi dua ve tadar. O'zlaringizning mollaringizni zakat sadaqasini berib, poklangiz, ularni saqlag'iz, shunday. Ya'ni uning barakatini saqlag'iz. Ham shiylaringizni, avruq shiylaringizni sadaqa berib davolag'iz. Ya'ni kishi shillasa sadaqa berishga kerak, sadaqa bersa Alloh taolo shifoni beradi. Ham shular endi bala bo'lsa kelganda ularni Allah Teala'ya dua kılıp yolları bilen karşı alırız deyildi. Hem şu zekat sadakasını tülü bilen bizden malımızın naşar ölüşü yoklaşığa. Biz malımızın naşar ölüşünden tutularız. Çünkü Allah'ın elçisi sallallahu bir şekilde hamsıladı. Eğer de kişi mal o'zining molidan zakat to'lasa, sen shunday kishi turida narsa aytasan diye. Ham Allohning saytida man adda zakatul mali zahaba anhu sharruhu. Agar kishi o'zining molidan zakatni bersa, o'sha faqirat yeyishni bersa, Alloh taolo o'sha o'zining molidagi nashar bo'lishdan qutuladigan bo'ladi. Çünkü eğer onlarla aşıklar olsa Allah'tan aşağı düşür, haram ölüşür, aşıklar var. Hem zekat sadakasını tölemeyen kişi Allah Teala'nın ikisinde zor cezalarla, fatmatı azaplarla ikisinde hem cehennem okuna götürürler. Allah'ın işçisi sallallahu ما من صاحب كنز لا يؤتي زكاته إلا أحمى عليه في نار جهنم فيجعل الصفائح فيقوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Eğer de kişi o'zining molidan deyishli bo'lib, ularga zakatni to'lamasa, o vaqtda o zakat Allah teşekkür diyorlar. Yani saklanan mal indi. Hem şundan zekatını dilemese, şu maldan indi, o mal kıyamet gününde şu eritilir, akşalar eritilir, hem anın mağayın, anın yanların şunu bilen kızdırırlar. Şu eritilgen akşaları bilen. Hem şulay edip o kıyamet gününe yetkençi şulay edip gazaplanır, hem kıyamet günü şirkeşkine hele onun hesabı başlanacak. Yani hesap başlanışı onun amelleri yaxşı mı, naşar mı ekanligini bilgençi hele o şu zekat filemeyen için şurayı cezalanacak diye Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Teala Kur'an'da Kur'an'da وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم إِذَا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Allah Teala onlar altın hem gümüşünü jiyip ana hazinelerinde saklıyorlar, hem Allah yolunda sarf etmiyorlar. Onlarını farklı indiktiriş gazap ile şartlandı. Şu günde o altınlar gümüşler üretilir, Allah'ın mağlaların, yanların, hamarkaların şunlarla kızdırırlar. Hem eytirler, gazap karıştırırlar. Bu siz yığan mallarınız, şulay edip onlarını tatırız indi, o'zingiz yığan mallarınızı belirtirler. Allah tarafı satarsın. Hem elbette sadaka verişi kişi, benim şu kişiden kutkayarlar, onun için ferişteler iki türlü dua kılarlar. Hem Allah'ın kişisi sallallahu etken sözlerde ettirirler, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبَحُ
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Niyigina kun bo'lsin dunyoda har kunni bandalar ustidan ikki farishta turadi. Ham so'raydi: ey Alloh, nafaqa, sadaqa berishga qaytarib ber. Ikkinchisi aytadi: ey Alloh, sadaqani bermashidan molim yo'qqa chiqadi deb aytadi. Ya'ni Allah ikki turli duo qiladi. Birisi sadaqa berganga yaxshi duo qiladi, ikkinchisi sadaqa bermaganga tashar duo qiladi. Shunday albatta zakat sadaqasi bilan, zakat sadaqasini to'lov bilan kishining umrida ham turmushida barakatlar ortadi. Allohning elchisi sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Inna sadaqatal muslimi tazidu fil umr va tamna'u mitatas su' va yadhuru Allohu biha al-kibra wal faqra." Musulmon kishi sadaqa berib bilan uning umri uzayadi. Musulmon kishining umri uzayadi. Alloh taolo belgilaydi. Ham shusha zakat sadaqa berib nashar o'limdan qutqaradi. Nashar o'limdan ham shusha sadaqa berib orqasida Alloh taolo shusha kishidan takabburlikni ham g'ururlikni kimitadi, yo'qqa chiqaradi. Andan so'ng sadaqa bergan, zakat sadaqasini berganda shuni esda tutira kerak. Zakat sadaqasini ko'rsatib beruvda ruxsat etiladi. Chunki sen qarab, sening misolga qarab boshqa kishi menda zakat to'lamadi misoli istina tushirib zakat to'laga mumkin. Biroq zakat sadaqasini hatto Hanafiylarda mustahab bo'lib sanaladi. Chunki bu shusha boshqalarga iskat tushirish uchun albatta kishiga ko'rsatish uchun tugul, boshqalarning zakat to'lov tegishli ekanligini istina tushirish uchun yashin tugul ochiq etib ko'rsatib beruvda ruxsat etiladi, ham qayerda sanaladi. Ham shuni eslatib turib kerak, zakat sadaqasi u harom molni paqlamaydi. Agar mol harom yo'ldan olingan ekan, o'rlabmi, kishi topibmi, kishi aldabmi, ribo qilibmi, rishvat olibmi, boshqa niyatlarga ruxsat etilmagan turlar bilan mol olinsa, zakat to'lov u molni paqlamaydi. Zakat to'lov bo'lsa ham, lekin mol olib bilan paqlanmaydi. Shunga ko'ra halol mol bo'lish ham harom molni zakat paqlamaydi, ham harom mollar qutqarmaydi. Chunki Allohning elchisi sollallohu alayhi vasallam la yaqbalullohu salatan bi ghayri quburin va la sadaqatan min ghululi sariqatin aw masdarin haramin. Alloh taolo qabul etmaydi namozni taharatsiz, ya'ni chista kiyim, chistadan bo'lmasha qabul etmaydi, ham sadaqani qabul etmaydi, o'zandan harom yo'l bilan topilgan moldan qabul etmaydi dedilar. Shunday etib Alloh taolo bizga nasib etsin halol etib mollarimizni topirga, ham shusha mollardan tegishli etib zakatlarni chiqarishga, mollarimizni toplarga ham ustimizda bor bo'lishlarini tushuntirgan. Аллах Всевышний сказал: бери из их имущество пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Также сказал: обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют на пути Аллаха мучительными страданиями. В этот день они, накопленные ими сокровища, будут раскалены в огне гиенны, и ими будут заклеймены их лба, бока и спины. Лбы, бока и спины. Им будет сказано: вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили. Поэтому каждое имущество, из которого не уплачивается закат, должным образом является накоплением. И его владелец получит за это наказание в судный день. Об этом также упоминается в одном из достоверных хадисов. Передается, что посланник Аллаха сказал: в день воскрешения для любого обладателя богатства, будь то золото или серебро, не отдаете его заката, и без этого обязательно сделайте огненные пластины.
после чего раскалят их в пламени ада и станут разжигать ими его бок, лоб и спину, пока не завершатся суд над рабами в течение дня, равного по продолжительности 50 тысячам лет, после чего ему будет сказано его дорога либо в рай, либо в ад. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم الموضوع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ومنزل البركات رافع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين والامراء العظيم الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم انصر من نصر الدين واهد من خذل الدين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم اشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تعالى اكبر. اقيموا الصلاه.